Tiprasa player Thangmungo Kurungjak Rokno Mantai Shoktani Shepleri Tongkha Hwnwi Kok Shilchamung Tribal Welfare Tangbedikni Shakabo Shilchalaikha National te International Beremo Hastini Mungno Kujugo Tishawibo Sheplejagai Tongkha Mantai Shoktani Karate Taekwondo Kickboxing Khoboi Judajda Thangmungo Kurungjak Tiprasa player Rokno Tribal Welfare Department ni Bakhakte Borom Rijak Phano Shepleri Tongkha Judajda Shep Shapni Mantai Shoktani Wairewai Tangbedekni Habanogo Fayi Tangphangbai Malaina Faika Haipano Zingjal Yakagi Rizaklia Fashalo Lembo Chorao Tongma Jubra Haste Hapangni Tribal Research and Cultural Institute ni Director Ronjit Depurmabai Malaina Faika TSF Fiaba Mungshapono Shoi Kok Firokmung Manlia Obahaino Shaka TSF ni GS Hamulu Jamatia Oroko Khursatai Kalayo Juda Juda Beremni Hastini Khorok Bara Playerrogno National te International Beremo Batai lagi keplayangai kifil ka fiabo financial beneficiary list 95 Playerrogni mongshimi kasajak kubuni tongnai rokhebile sheplejagi tongkha abahino kokshil chamung kasaka naji jung to khanaka chini je sports students borok every year no represent khai state in national level but jung very unfortunate jung khanaka chini boroni khopteina state government number on traveling expenses Boroni sak by borok Hatar Hawa Thangwi state no represent khai national level. So aro borok pai complying you pai. State government ni mungsa role kroi but still then borok ni the capacity tong sak borok Thangwi pai. Jung oro shika borok batini Malaikha. Borok no tribal welfare department ni hoite under the state government. Je aro participate khai pai phane no few amount borok no honor khajale felicitation khajale so takla sing nukha borok no honor rozaglia without any notification borok ni 14 November 2025 kaisa notification phaika je state no represent khane sports person ni rok form submit khai di hne chung tini director by Malaikha bo chung no mungsa detail rolia tumani bagai amuka sujak tong Sungomo busi mana nai chini students rongni tribal welfare department ni scholarship bu problem ngi every year tabok je sports person only bu ngi tangu ani sungmong ke why only the indigenous people like students sportsmen from omtai ke suffer khaiga nang kana angsin tribal welfare department te chini tribal welfare minister nang sangamusu oro borok kini pasaja tagni haidino borok kabangma chini youth rock drugs intoxication by borok involved but we are lucky that chini indigenous students rock borok sports borok participate khai state ni bumungte chini borok ni bumung kusu karoi tong oro busi borok ka soga nai tong so ma busina TSF borok ni loge sing full support khai sung tini director by Malaikha pro bochona mungsa salia so sung busi nya nai sakani sing pressure tongo to suppress the indigenous sportsmen and even the students sini clear message songnai government of Tiprasa tribal welfare department minister rungtung director rungtung stop playing TSF action nanai borok sona mungsa detail re apun chung busi nanai if borok ni o je fun borok ni je honor roja TSF definitely chung amno nai nai chung tuma khaima and once again chung borok ni loge tongu and jaro tini sophaya rang ni rono koi nai or borok simi ngai tongu ni rojota na phaidi then we will be more stronger and message someone clear to শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ